Епреш Тархенчи, Пучинкери, заводе, Шулраншул, Адалансах Парать, Киргуне, унда щене производства линии худая каймалла. Районды и ты пельтері шляп ексенчеде, юзав Парать, Епреш Семпаян Мэнле Пурынны бе. Халха Мэнле и тусем пашархандарны бе, Республика Почлахенцевич небахытлах пурнышлаган, Олег Николаев Палашря. Игибинде вон вешімі шулданба ішлеген завод расы тербейлеші. Игибинде вон белікмі шулда услам жу қадірлеген цех худаяна. Игибинде вон ұлтымыжынже іш хватне иге худ үстерзе, шак юрвара талықне вуны вуниге тонны тузагларма бұшлана. Кайрақ тибе сеттіва сібеде ішлеме тыдынна. Халихи вағытра талықне икшер алла тонны сет тербейлеші. Шивых вағытра кунда сыр цехен монтажне вишлемелле. Киргуне вара заводра терлі сорт хадерлеме бұшлашын. Паян предприятире шире яғын шин тұрышат пулзан, шене лини тебір ширим специализа әже илме майбаря. Онзыр бішне завод шуменжех мен бурка ерсене ежінза тазатма бұлдараган вырындывашы. Хальге еші технологизіне тебе ғурзатуны тыдым талықра икшір кубламетр шевек тазатма бұлдаря. Район больницебе физкультуры комплексінде юзавба балашны бебірлех Олег Николаев епрешре комсомол ураменже де бұлзагурджа. Регион ердюшей каланы дұрық епрешсем шаклаптыға хотлық күмелі берге социалы тыдымра унбатне пірремар кымылзырланза жирна. Халі гунда ядарлы проект пакелі жүлін шичер метра яғын тазылаган тротуар зараща. Юнажарақ канулапты кеземдевеш, саксембе урнызем вырнаштареш. Шак вырына кашсерен люминесцентлы вон виже лампа жудатсадыря. Олег Николаев шице гурны тебір вырынба, епреш тұрыхегіна мар, республикада тивишлебе мұқтанма бұлдарать. Ушы тюбе айынче Чеваш Хенри Пірдембір этнография музея тенжіне телендерне дезенде юрать. Пиріндада гунда Хамар республика женеземін амар ютшыры вранда бұлашы. Пілдер Англиян жем бұлны, Германиян жем бұлны, Швейцариян жем бұлны, Югославиян жем бұлны. Шамбек қына земде бұлашы берін баттыры. Баллах мүлі қаламала өзем вирусла білеген жілзем. Шамба берешім оларақ. Шым оларақ. Өзім чывашла өрендейтер. Чывашла да интересленешімізім. 1 гектар журы ежінаган музейра тавра бөлі этнография поэземішлеші. Вунды хырмаштада шеріміш әмір бұшламышынжы хрещенкел жұртне, хужалықри ыты хуралды таврашне керзе гурма булать. Картин галерея куравзыне шіне цехтырать. Радуга культура центребе, наци музейбе таджи жығынза ішлеть. Чеваш автономия облачне ергеленерембе пәрімір житнене халлана, республикари ыты эш пушпаданах, кундада игибінде вунды хырмышылда ыры улжынузем булна. Шене экспозицизем килзе вырнаштарный пушне, музей таврашнеде хотлық күме майгеліне, ішлемелізем тадақ табур. Епреш айынде, хайне евр жемчужина демеленде. Пиде паларцах вараган заман, Пиринче Чеваш республикин, шалды туризмда да, тулдан кереген туризма да адаландарма майзем нумайы берге. Епрешеде шагабеде да кизе гурза, кунын уйрымлы хазине тепчезенде, шаг педемешле турист шулезене мәлекетмелі берге де шуышлы бармалана. Вырынды пышлық сэмбеде кундахтел бульджи ердюже, кыжалхи пызык уявьячбе кашне алдырыхне пану укшаба мәнле узу гурныне ыйтса білджа, шинзіне хумхандараган ыйду зембе кызыкланджа. Епрешсене ытларах шул, хышпыр ялда клуб шуке, тада хужалхре шупшаппа ыты абырдабыра илзе духнышын түлес ерге шотлатарать. Уйрымах пілдерішле ыйду зембе Олег Николаев хайымбатне шируба духма хушре. Чевашен Галарамвале, Алиса Александрова, Виктор Степанов.